Nang shall blade the surging wide and caught in the body. Jing pulih the gospel bukoi kat kum uyanis kab rom hame kutra ngalaya tu yakani hapi kanang ba pindup shem jing suk hana kapertei kan sa pendin jari pi henry do shania ngalajo ya kapertei the gospel kajong try kajing yaro ini dan buram jong kene kazun idap the kajing small tenan dan yu i yepi pilona kene kelempung jong kajing try lawan kenang naga benta pada kendu ya utrai dari kendu ya ujisu banyak kendu para samla ban ya aiman sim bat banyak kan hamlem iwe ya iwe pan ini kebentai pi samla baru banyak kan mau di port di sekarang baru ngelaya wan bentuk program ini apa Hollandet bertolong narai one of the best I play father naga benta organize but penlong kabajok iki program borok hoy niero imi ku Jisu nismomu imi ku Jisu gospel yonis nong khatsan kan riu ngala jip ipi ngala tung ipi bapin seiso shibun usok uban yaisa dekat lang baka team jong kene ka lempung ba ka bakraw uji suang ngala job ia ka perthai we samla haki por ben shwa badang ya tang ki boss ru don tang ka we berbon ka mau kurwat ni ha mau thong ni ha natren ni molun debru dan don tang we ka boss tiga ni ka boss kajuki berbon ribuji berkaya ribuji ribujitan Uniun somla julap mumlik shalom ya ka bos hagawe keski hamo kurwat mulai sabit haga bos kiwe kel pathya driver pathya hindi man kel pathya uni wa ki umla shu banyak umla kre la kru malik son umla shu kibri ku patpoy Tiwong mangalit mo suwaya ka na ba? Nga sabi. Ulalit po siya kajan ko ka na ba? Ndawan pay kapos kalali. Kapos kalali. Usam labi, this is the true story of life. Di naman tagadaw, you don't come shisha. You don't come yakabade manle. Yaki kam John kapor bagi ke broka. Wepan usamla ubadai u Cristiano Ronaldo Jr. Ulapane credit card na upajungu wa papa give me your credit card. Upa ulai ka ba tatin wong ye. Ulai. Paradin ka to kanipon ka message kalawan na credit card jung upa ba la $6 lakh tingka $6 kita no mata $6 lo kan no
sebenarnya popo into yo tapi sakala mi na ka credit card jongu tum tahu lo khot yo junior what happened come back home junior okay I come back habau lo ban phai ukpa lo perkhat bo sowan ra ya kitian ke barem don usowan ra ya kitian ke ba bola thit kitian ke barem don ukpa lo lengo baju ibu wan thli ulah keliu masyanu kitian ya ke ba la thit phila bo syanu junior wong papa abang nalek cepo supermarket ngayu i ya kowe ke family ke betul a poor family homeless family bagi syong po supermarket na bagi siang bagi kadbo tiwong akan mau ya ke emah ke paraju don kowe ke kelung nagi pedeng kita don kowe kelung ke te wong abang akan mau I remember my sister Emma my heart broke don no jeng awong asmo pangkarisi Tino tak ada wong ngalaleng ngalapan aku kat jumpi bat ngalapan tit ya kowe ka kamera na kabenta jumpi bakin sa nang taru ngalapan tit ke jing bam ngalapan tit ru ya kijai bakin pom kita ki homeless family kelapian ya junior but kilong you are as good as your father kilong ubabha ubusbun kubukpa jumpi lalu pa wakmen palat shisha baru ong ba kijing tap goal international ki trophies lene baru kaspa taba dan ka kham kodor ka jing long baba jong ni ukun junior ubalale ikam ni senai berkam baba na bunatani mado lie polai are not lie kejubili jogi di suspa jo utrai naga benta ke perthai bro kuwe terima takadal ko sama bai pilong mapi ki agent ki atian ki ambassador ki instrument ban penkala berbonra ya kita jing angnu jong kabalang bagi jing angnu jong kai kasem ni ko chibun ba ki jing kai na ki document jong kabalang na ki jing kai jong ki pa bu khut but klepet ke ke ba pi experience ke jing yen bu pi ba man na kasni Nagikinti jong pabukoy pabnipol baar mong gumni. Kisam lagi long kinong aphira ni bapen penag di syai jong ka step perngap bat ka perem bathamai jong ka gospel. Habaya kiselung wala banui kajat ben riu ka don hagi don kam kerki yakinong sakhi. Kajing lai lui bat kajing sherem ya kajing shem ya kajing ngek tenrai ya ladi how play. Bukan rat berunong pening. Ungidon kan kisamla berslur, kibadele persya ya kejing bekel erion. Ha kejing im jongi. Iko samla bi kejing lenti jongi kum kisamla juga ni kejuk berkepor ke bamenta. Kejing tip, kejing champagne, kejing nang, kejing trekam kelurun kami. Knowledge, human skills, technological skills, life experiences, professional. Kajing start na kakot, kajing puli, kajing pass, academic theory, academic degree, kajing start na kajing trade, kajing start na kikam practical. Nadu mendain thai kalau cuma shua jungi, kidon ya kisap, kipong baper, kesain perkat, kebayang, dan ke philosophy, lengong ke teknologi, ke science, jong kiri perkat. Haba kita doai, babuk seng, kita doai, haba dai kenyang latham kita doai makin kekejat kita doai ba kum kita di pang ba pher kaput katem kemarin ting kadui tarang keksing kana kera kenyang kriam keduai kepiran
karep-karyang haki ayom kithung kita kitip ya ke yo baham berkilong ki bri ke batre sitom ki im ya la ka jingim hakata ka sain perkhat ban kamai ya ka hok kasa kita tibet ya ledi haki kam jongki ko samabi kadi kesutia na ka banta jingi baro khoi kalong deni kadi tibet ya ledi kadi ka wei kadi ron kam khamaduk ya ki samla akani ka hajasnem ka bamenta beringi dei banlong fitness habaro kiliang physical government kajing nang kajing start intellectual kisap kipong technical skills kabor perkhat ka mental strength kajing small emotional intelligence kajing a day para briu social skills kaboy penyekam entrepreneur prowess kasap keren communication skills mat kuwi jong kani ka por ka bamenta be a wizard not be a fool tungin long kiru start kiru wat penya ki bro khoi bagi nom song thai hadu bangin yo ya ka thong ga jungi kadi kai ka ba sutana de jong dr APJ Kalam bade scientist jong onam dari India long ru president jong kari wikai ki samla wikai ne ka banta jungi ki samla jong kari India ki samla jongi jongga Meghalaya kerpange EP ki 4 zone South Liki rule number 1 have a great aim in life don't ka thong ka ba crown ka jing aim jongi bar hard work treasure kabalai acquire knowledge what jing tip nya ye but kabasau tolong kita yasha tolong kita yene perseverance hakikam berokhat kajing yasha kapan kelai kisok lendukur sekisai rusom ong melung HLS kajing yasha kapan kela ya kisok lendukur sekisai rusom kusama abi ni don shisha ya kini commission ka background banle ya kita galong ban ra kajing kela ka transformation ka jingim jongi daga bor jongu try upalami pat daga bor jong bensin bokoi daga bor jong ki Chris bokoi daga bor jong gading na ngero mi Jisu isngungu imi ku Jisu ko samabi ka ko ban kli pi ka kita ka jing job jong pi mendagas ngi ka don ka exam apo kau ti nagabanta tiban pulih doktor ni sengo yo blay menapo parisundang jangi don way kena samla iba letho exam ni ane napo marendep kadang father iba letho exam ni ban pulih doktor iwe lale Natasha sunu ki parish ndai tang we gini banon si pomot gini na pomot why got 100 namara ta kada ko samla pigi kadai shisha ka por jong ke jingele kadai ka por shisha the competitive nang ba ka por jong samla jungi kalong ka por shisha ka ba utrai ul aina ka banta jungi it is so short and so sweet don't spoil it jong samla jungi don't spoil it upabo ko pagpol baar og ni kintin there is no enemy that Christ has not already conquered amdan nangshun amdan jings niu ya ka utrai Jesus Christ sham la job there is no cross that Christ has not already borne for us amdan ko we ka timpna timpen kyam ya ka utrai Jesus sham la ba sham la kit na ka ta jongi and does not bear for us baru khol wa kitlot akan mentaj ki ko samla bi ni ko aban long ki samla ki balai lut be a free man tong ilong ki samla ki balai lut la dari ka por bangai shi mane ngine shi mane dari ka por bangai jo wine jo
Dari kepor Malaysia ka futsal bani lebor. Malaysia ka. Game pia bon shisha berkata macam mana. Di nomor kadau kani kelempung jong ki samla jungi kan wan ra shisha bahkan long ka jingyat lenti ban pen pura ya kejing ang nu jong ujisu. Berkejing ang nu jong jisu kadai kata. Ni pulih kedulir jong kabalang Lumen Gentium, light of the nation, light of the world. Nakadaba bitkan kebaan, aus nem jenis pak reposau. Lumen Gentium kalau non kebaan, paragraf cipo akan lain. Kebak keren, bat naka chapter kebasau but let wailing blue. Kekeren Jepang, the common priesthood of the faithful. Kading long lento pasalsar, jong kipan jong uple. Kilong kami, kilong pa, bat kisamla. Tikila ayu ta kisamla. Yo benta haga kam lengdo, kam prophet, but kam usin. Baru Jisu. Ban share, ban yo benta haga jing long jong kajing imbagar pa jong utrai jing Jisu Christ. Berkata kalong sharing the mission of Christ. Ailem pen priang pen roy ya mission jong utrai Jisu. Maka dulu juga balangkong all the baptized are consecrated to God. Baru koi kibla yo baptisma la pen kentang how play and are called to holiness. But la khodru syakajing im kaba hok kaba sot kaba koi kaba kata. Iya roh me ku Jisu, semua me ku Jisu. Ko samla bi ngonong biang ikani sa shisin. All the baptized baro kibala yo baptisma. La pen kentang how play and are called to holiness. Namar kata katau kalian pun jika samlakan pen mi. Ban ini ban long mengibar koi ban ya mi ban long shisha kita kebal pesle ju try naga benta commission naga benta ke gospel naga benta ki kamba bha parokoi kakati kesim jong kabalang CCC kahikai ru ke baka paragraf syajar aspan repoprati omba ki bala penbaptis ki yo benta ha kabalang berki yo benta ha kejing long lindo ju Chris. So that's the essence why I am Catholic. Ngakwaban kli pi kisama bi balay pilong Catholic. Balay pilong riuperte. Jubab kare balong nakado nu jong pi iwe. Ban jubab kumni nama bu try ula eat yangi ula jid yangi ula kerku yangi bat kumta ken ula ayangi ya kenika mission berkata ke mission galong bagi kibala yo baptisma kin pena ya kejinge bat kin yo benda akikam mission. Those who are baptized must profess the faith and participate in the apostolic activity. Kosamla biye namar takadaw ngim don por ban chuyang kai susuro ngim don por ban ani ban tiasni ni ngim don por ani shisha di namar takadaw kubor krustuna de kalongba we are called, we are consecrated, and we are be holy balong ki bukod balong ki bakanta ka paragraph jo ka sisi iwe san saumri ka kren japang ka kren sha japang ka dinglong lengdo salonsa berkata ke umala kendaga dulit common priesthood tirma ta kadaw kat kum ka gerdan ka balang kala ay na kabansa jongi yang ibaro kha ki beliau baptisma ka kena dungi ka long ngilong ipa ki jongu play lamba ka baptisma bukut bang idone kata ka benta ban trei ya ka kam jong ulendo ban sanctify kakam sorry kakam jong ulendo kelong ban sanctify ban pen kenta
ban hami kalong ban terwa man la kasngi ya ka jing in ya ka jing trei ha ka jing duai ka commission baro khot ka ba ni trei kumu khna bala kumu khna ba sujuti kumu khna ba khapsnyo kumu khna ba trei office kumu samla baro khot kini glong ki area ya ka ba mangi pen town consecrate sanctify ban leba namar kata daw kumu samla ba trekam ba pilek bala what nom one slem one nom pep come down và pilek bala malik wong one spobaji poino khandai sopusa và pin shong to pin sio khandiat pin di khandiat di luma khandiat pe video khandiat le ge bandal le por thek lu por ba cha school ru por boy ba shaki kamro boy por ba biang por lo haki ke ko kata gre ke por ba yu namar mangi la khoding ni banlong ban sanctify namar ni claim so tu ya kata commission ke bawah ai ke beta jungi bagi do ta ka jinga ye ki jong play to sanctify na kata daw gi once land ni malu malangi oh yong no prophet teaching jing hikai proclaiming the gospel hikai yaladi hikai ki parawajong hikai ki praklas hikai ki pra nongtre hikai ki pra khenna samla berkata gede hikai the gospel in word and deed nata kata ko samla bi to singnya rai matagasni today bodong really shisha ani matang ala sotu bang yemton pori ki kam bam so khau jong ka perthei nyamare yung ya bet you start you are a prophet to teach the truth to speak the truth and to defend the truth. The truth is Jesus, the truth is the church, the truth is our family, the truth is our life. Ko samabi kare kane ken shisha ke jinga e ke jong ublei na ka bansa jungi kna bangila cha ban ong ber sin ban pen banai the gospel da ke kin ba ki kam ban ban long saki ya ke jing shisha and spread kading roy jong ka balang ko arun Pradesh kadai kading wan jong school ki buan shong school hapo Don Bosco hapo se ajini haba kilai pai ialah yau jisu kipen kre ye kipmik pa baca betul ka kawan dia ro mi jisu isongo ini jisu sama po koreano kidai bagi ki balong ki ba ki balik sekolah keleng jom ke partai play pai cepo South Korea I ra ya kecil rengkan langit mita kiko sama bi commission na kabanta jungi kata kadai briefly mission jongi kirupai ba talong manten kentang ya kecil jungi mereka partai ki kam ke bangile kabar prophet teaching panhikai ya kajing shisha hikai gospel hikai hikam babha ban kebalai kolong kingli kajing long siin ban govern ban yada ban sumar ban shakri ordering the world according to God's will ban wan ra shisha ya kajing in jong kani ka iman ka salang jungi ka sensyar ka kadar ka shnong ka tau perfect order ha kajing I kajing utrai kajing sultanat kim lang salang kajing bha jong kajong ka tau kajing khot jing suba kita berkhot ki de shisha kamati jong kisamla bakin le ye kadi tinaman ko samla bi kadi kata kini sotu shisha ban exercise yaladi naga benta ke burom ke jong ublei kena bangila ban ya le persha ya bun kajing wan kertap kajing sniu jong ka jing im ke jongi kibawan lemba para briu, kibawan lemba ki kot, kibawan lemba ki dur, kibawan lemba ka media, kibawan ladihi, nakiyay barokhoy. We are all defeated by the power of evil. Barokhoy isha rem shisha haga borjong upaman. Henry, naka borjong ipa jumutray, pada borjong katim, pada borjong kijong bhajungi ngilom inom job how try. Hallelujah. Haleluya. Haleluya.
Ngilong kinang job how try. Tungin yan kendiat, tungin yan ruan. Awiyan kendiat. Tungin wai ya roya hu try ngato ingin nang itu tuh wai. Wai ya hu try. Tungin wai ya roya hu try. Tungin Shut me down, pray, join me, hallelujah, 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 hallelujah. Tungin wai ya roya, pray no pedi, unong pedi. Tungin wai ya roya. In jobat minggu Jisu, in jobat minggu Jisu, Fleshibun ku Jisu. Ngap na boy somla tu syong. Ulit aga boss, syong aga boss ni somla. Ngai betu jok lo ba kinong setia mo. Haliang kamon kadon ka way ka samla. Bas maubi hon hon min hon. Haliang padi liang gariang kadon ka way temen. Ni kasma temen. Tulai syong kau bang tu pada kabarun burom pada kau kepilih ba unom samtia. Nama la samtia itu story Long Beach si siamo. Rekar banang yan ke bos te lakan oi ke bos samtia si siani. Tulai kongu ha kata temen. Lo duai ko pa jingong. Lai kongu temen mo. Wat nom yalam yang asya kecik pensyoy. Lo kongu hatu mende. Wat nom yalam yang asya kecik pensyoy. Tahu syong bahagia. Kata yai ke bos. Entah apa dia baik kongu atau kesamla upe. Kanong kamon jong. What is the role? Kay ka role. Kikam bakirpang jong kisamla apo kapalang Catholic. Ngayon ini ya ka mission jongi ha ka jing jongi ha ki kam gi jongi nalu pengiran ru ka seng samla ka mission jongi kala don lupa jinglong lendo jinglong prophet ba jinglong siu nang ta apa ni ke sisu tapi kami ka mangikum samla i don ban pen menta ban pen syong kun ban pen kraw ban pen syong nongrim yang ka jing jongi kare kita shisha Magkabalang krenengi to be agents of evangelization. Kisamla parokot ini manong agent of evangelization, manong active witness of the gospel. Para samla. Kosamla bi din mapi kisamla ki manong sisya mapi agent of evangelization. Para samla. Yalam para samla. Yalam para samla. Hikay para samla. Nanti apa ni? Manong active participation naka liturgy berkisahkan. They mapigi kon samla pada kelempu di samla ngidon yaki kena juan ko ngidon hangi ngidon iki choir member ngidon iki musicians ngidon yaki banyarap ngi ban
mo ki ushers haying mani haki si buram crowd prepare ki volunteers ki readers ki nong le drama ki artists paroi ko samla pa ye phirang ka jali jong ka balang phirang ka center of the church tira mata ka daw talking in really le ya ka ba utrai ukhot ka banta juni nanta ki samla ki long leadership and decision making. Kisamla kilon menta hapo ka parish council, kilon menta ka committee balang, kilon menta ka bapher taking the role in youth council. Planning retreat, planning program, providing inputs hapo parish. I ajing hikanya meki na ki baret but kuwe. Katagalong leadership ka jongtin. Are you ready? Kila krene berlong ki leader. Di ba pinlong sa tangkin nongbot. Kadang mo na pedeng jong pi kwa barlong video. Baya ka walker dan kabasan hajar tingka. Jong imeji bayam don kam ban yang no wan hang to berinuan san sim ban yo ya ka walker dar kabasan hajar. Hagawai ka sigi we bubu la penyeng lain ya imeji nang krai bodon riu hajar. Hapo jong kabang akau, mereka don tang report tangka. Tiko sama bi, ni ko ane manlong video, yes. Ni pula manlong video ada di post new, kering ni hapre shiton. Ni ko ane manlong officer, yes. Temangi hapre shiton. Ni ko ane manlong malik, yes. Ni hapre shiton. Pero mata kenal hang ni ke, kajing. Don't come to the me. Leaders of today concerned of the current problem. Living problem ru current situations. Yang ialah tip state baduk tam ya kapertei omni pertei. Agar India jungi ngatrai yung kedai ke Bihar, kedai ke Jharkhand, ke Balai, kedai Meghalaya. But nagi diocese baduk tam ya hadot is dei ka Henry Hagane ka diocese jungi, bat ka dok, bat ka big, Henry kabalang ka Roy. We are one of the top 10. Hari India yang kejing Roy jom kabalang. Namar balai bagi long kiba big, bagi long kiba dok. Kerengi don. Something to tell to the world. Kejing kelimata gelong ba, balai kasim karwan. Why this bird sing? Kani kasim habaka syong oskum dan like di kun. Kalai wat jingbam, kasyong haudi usla. Kaklem pada jingbam, yala deru pula tangan. Kani swabakan hair now coding kalarwai. Balai kani kasim karwai. Why this bird sing? Nalor bakam don jingbam, nalor bakam tangan, nalor bakam slap. The bird sing because it has a song to sing. Yaro mi ujisu. Kosama bi na magkakadaw. Ngidon ya kadaw na kabantay ni manong kotra Jisu. Mela jid ya nga, mela kot ya nga, mela pensle ya nga shisha. Mga don ya kani commission kabakaw. Namar kakadaw kosamla bi don unemployment hakari ke jongi. Jobless hakari ke jongi. Drop out hati college ki school ki jongi. Early marriage hati yang kisam ki jongi. Don bon ki eke brokat. Ijing sniu ki babul shisha. Pios ngonem ka kubor na po parish umdang school umdang Don Bosco. Way urang ba taka wat jungu ulam mic ya ka klik jong kulung ubatan license shita. Pios ngo. Yes. So what is wrong? What is wrong? Balik mo pa niya show para ba ulay mat kita kli jong pulong. Kolong pa. What's wrong with you? Kosam labi. What's wrong with you? Kanikin siya kosam labi. Kaday ka po nagkabansa to clean up. Manpen ko, manpen renti, man discipline. Yaladi, bakit inang salah? We are lost. We are lost. Namara takadaw,
lemah kada kelempung jongi ko samla bayi kabalang ka khot yapi to be active participants in the ministry of the church. Perkata galong equip yaladi banlong good teachers, banlong good officers, banlong good leaders. Equip. Nang tapadi pentebit yaladi hadilan baper. Pentebit yaladi hagak tin jong ublay. Pentebit yaladi banlong nong yalap. Pentebit yaladi banlong musician. Pentebit yaladi banlong nong sundur. Pentebit yaladi banlong ki tuber user, producer primo. Ngidang long tang ki good user. Mentang ipa banlong good producer. Torati ki bakwa banlong good producer. Way are like very good. Tinggi kuat apa ni? Yang ki short film, yang ki kum kita ki ba ai mensim ki jokes ba perki ba penkemen ba ki ba ai sing kai leng ba jong pi ki kon sama. Namar kata kapalang ka kodingi be active participants at ministry jong. Nama pilong ki active participants hagajing im jong ka perthei hagajing im jong ka snong ka thau hagajing im jong ki imlang ka salang ko samla bi ngap kini ki kintin ki basngo tunan vivat crescat floriat ikentin jong Archbishop Hubert Rosario Yai im, yai san, yai pu. Are you ready? Yai im, yai san, yai pu. Boleh didengar? Yai im, yai san, yai pu. Saya cuci. Yai im, yai san, yai pu. Viva crescat floria. Ko samla bi ngani kai piktin latin. Or you can mark in Bapanam Jongu Caesar. Veni vidi vici. I came, I saw, I conquer. Ngalawan lagi berkelacok. Nama kata kata kusam biye. Kum kisamla pilawan jaga jinglong samla jongpi. Pilayo I kejing crowd jong kekerdan seng samla. Pat pilalong kinong job. Yaro me ku Jisu. Isngungu ime ku Jisu. Nama nakalempong jong kisamla. In salong kisama kiban kiu sa keduan bakin long kilong ilong sem kibokhu kibajanai nakalampung jo kisamla ngisa yo ikilang do kirunyam ha kabalang gajungi ngero me Jisu nakalampung jo kisamla ngisa yo ya kiru sta ngisa yo ikiru crowd ngisa yo shisha ya kiai kibakalang kabalang kadun kam ko samla before you expire please inspire. Okay. Schwab piniap lemno to pendam so pindu pu okay so pindu pu ko sentiu balai mempu ngapu tabam don bai ko no ngai balai me mai ngai tama don ba thau khiu Konong thau khiu balai mem thau khiu nga thau khiu tang bam don ba dinar konong dinar balai mem dinar don ba diternem kamkut kadal ko samla bi ikentin baso tenat jong Francis de Sales zong gumno loom where you are planted shisha ngaru ngawan nagi ngesem broken, very poor, absolutely poor shisha. Nia pom tang patlun pelun hapor medang ya kena. Hata me pora masi pelun lun pelam. Ni pom ka patlun taba tamuk sairu ani la shua apo jen tenkir itu. Baru jisem tu sai. Ni longi kena masi ani ko play kena. Dekejing ega jung utrai sha mengiyaim
Bengyahap na jurong ding ngilang ko kli hamau katur ka masi mahap na jurong masi ko kita ki kay bro khat la khailot ki khmot ki khmat re mata dang begi ko samabi ngati ba bun yo pi ki samlaru phiwan nagi ki sem ki bolon challenging Kasi kita daw jong jing tlot jong ki mi ki pa jong nagadaw jong so many reasons idon ji shaki challenging nagamta jong there is no peace. All only pieces, no peace, but only pieces. Ngilong lang khot lang khai, ngim don jing suk, ngim don jing don buram, ngim don jing shang, ngim don jing man ki ka sem jungi. Nei ko samla bi ikentin jong uni Baptist pastor Martin Luther King Jr. Weni ki rusta jong kari Amerika. Lada phimla Ban, if you can't fly, run. Lada phimla ban her, tishuyat. Lada phimla ban mare, tish no. If you can't fly, run. Lada phimla ban her, shu mare. Lada phimla ban mare, shu yai. Lada phimla ban yai, shu snot crawl, no crawl. But by all means, keep moving. By all means, keep moving. Kosamla bigi. That's the story. That is the message of Kanika Lampung ba. Keep moving. Utray upasla ipi, unkan ku ipi, bapinong shisha. Kita samla gi belong strong resilience. Kibala ban move forward hapadang yung kijing kibabun and face obstacle but ban job nakabenta yung ki. Olympic moto kadang kibala yo prize haga jing yale sport ngam ji yo prize to gipi nganang ban wai ngi chuwai ring ngam ji yo prize de ya mare sedang la kelon dan job lu mar kentila thung kongpong you don't my dia ban dale bol lu ka kejat ka poisno we kano re ha ka we ka si yale bol kadena ko siu ka gol ani Titeng-teng kajian tu, yung dog hasil kunde na matiteng yung bantu yung nodro matiteng tanggasin. Sehingga terpol na kau suka cukai itu. Kau samlabi, ikantin, kiba I will see mengi lembat Olympic motto: 6 shoes, all shoes, 4 shoes, community. Faster, higher, stronger together. Ya kini ngakut cikot ngakren di kelong kemiru, ngakren di kelong pagar ya pergi samlaru namar balai. Kelong so exciting nakabenta jungi. Ko samlabi yang ini amare kam step haki kam jongi. Yang in kiu kam shedrong ya ki kam jungi gini jungi. Ngin climb haki kam jungi bro khoi. But ngin ya rengka how try. Ngiro mi ku Jisu. Ngiro mi ku Jisu. Unilam strong mulong ubani kong ebo boy siya ubanay at potri ubanay July siya knesparin po kunday pagkakantin kabawal kren kalong that small step for man one giant's leap for mankind kadai ka jingjam kabarit jong ubriw Henry kalong ka jingjam ramha jong kajay ubriw ko samla bi idone am kum kata kathong bamangiru daki jingjam ki barit in wanra kajing kala ka bakraw yala di kay basembat ya kabal kajing shlur kan ay mesin ya baro khot kan thamai ta kajing em jongi bat kay kabran kam ka banta jing shisha wanra yajing ay kajong ublay u dancing baru Hillary edman Hillary but dancing norgi kila posh clear jung lume beres how bnai me knetari jak nespa san polai kajing tier ka basnotan ne galong relief that we found the summit for one thing and relief that we were there. Kikantin ka mga suday na kalong ba? Kaya sungot na palat, we were there. Ko sama bi toke ngiru ngin list kaya di manong, we too, we were there. Hakalis, jom ki first batch, hakalis, jom ki top 10, hakalis, jom ki bayo kamyo jam, hakalis, jom ki brigo ba, hakalis jom kiriu kuy. Ko samla bi namar katagadaw ngidon ya kabenta jengi wan ra shisha ya kejing kala jong kejing im jongi ikwa wan ra kejing berku jong bleh ki sem di jongi
Pangi kwa ban bu amak agak ingin kejongi. U Konstantin bakrau, bolong u gentle. Henry, bolong kejing yu ipau, kadok kedak dong keding pena, agapor babun penilai tamah. Tiulo iya kadak kasih. Kristak yung kadai kadak kading pena, kadai kadak jong blay. Tiulo draw yang kading pena, ha ki sum ha ki shield jong ki sipai lajot. Lajot yo Maxentius barimu. Nung jatma barunar, ano barum. Perkei terus nane kalong bakum kajing sngongu, bakajing burom. Kajing job jong persyai kenong shun, kum kajing burom bakajing iyo try Jisu. Ula pendam no ya kajing sanar pna hanong baru. Kajing sanar pna gade kajing pensitong kaba podam. Ya unong we unong ar, ya unong sniu unong snack. Jing sanar pna. Constantly great. Kum kadak jong kajing kajing burom ya kajing pna kajing try. Ula pendu no ya kajing sanar pna ha kari kahima kajing. Walaupun benar kajing lalu. Ya kanyam Kristen hanong ba. Kosam labi idon pidon shibun ki ba utrai ungkar ku nagabenta jo pi shisha utrai blay wong nagabenta jingi I will fight for you. Ni pren kita Exodus blay wong anya nagabenta jo pi I will fight for you. Ni pren kita betul mi wong biar ni wat nom ti utrai jo pi unsaya pi unsaya akmat jo pi and he will fight for you. Kosam labi kita ni pelebihan kita ditun miyo utrai biar rengkat bani persyak kenung syun jom pi ai pi ya kejing job but teaching Korean tunong khasan kejing job kawan now play utrai di Jesus Christ syaba pengkod ni ruai kamera testuti ban IT shisha ya kini kalempung ba ban IT shisha nagabenta ya pi ki kon sama barokhoy ha pi bokhoy kamaria bahkan kedua pipi, bahkan perlong pipi sisa, kisam lagi batu don ke kaburom ke utrai, bapilong kisam lagi bapo ki bapin, bapilong kisam lagi sisa, winners, always winners, milong kinong job, ora pronovis, ni ruai ke kejing ruai, kejing iet bakerpang ya kamar suti, badi akan dikelempung. Bau trai wa kerku na kabenta jungi kana bar aspa andri popra tongin yang mata ban ai burom ka ba krau da me yang trai Jisu da ka ba ngin ruai ya ka kmi bu ko jungu ka Maria bahkan long kania site na kabenta jungi bahkan wan ra ngi jing e bijing ku bahkan pen kelalong yang i sisa ki riu slur ki riu ko ki atia ba kodor e jong gospel agni ka diocese jungi aspa andri popra Kami bangku du blaze im jong kapertei tabas bon ko Maria kami jong utrai Jisu kami jong I kon gadu ora pronovis ai ba gani ka jong ai kan sawa hakam rathia hakam rak record hakam rak train jungi apa ngile ngwan
Pabukul. Pabukul. Pope Francis why gini kawai ke message ke basutare about talk we ke apostolic iti samla. Christ is alive and he wants you to be alive. Christus vivid. O Chris, o im, namar kata kadau, mangi kun samla, ngi im. Christ is alive and we are alive. Tongin ulang. Christ is alive. Christ is alive. We are alive. We are alive. Christ is alive. Christ is alive. We are alive. We are alive. Ko samna bi ngilong kamlo ngilong ka jishai. Catholic. Kamlo Catholic jishai. Rap it ko boling to try mangilong ki samla balajo. Blame ko ku do ipi in the kashani we ni dwala ni we but ni si jishai. Ki mati jo utrai dalong kan lengba ipi kun samla ki babun ki danta yinga sem ka community ipi balang community ipi ni klem doctriniam ni kan ja klem ki samla to try ipi kule shibone ipi iwe kule shibone kadu bamene kadu yan and your Lord Jesus Christ you know